Karena masjid itu adalah tempatnya. Apa ya tu sampajange telu. Nomor sidi ipigau. Nomor 2 asah. Nomor telu itarima. Itu kere. Jadi ipigau deto sia tu kai tarima sampajana ko dia na jamai. Jadi ipigau asah itarima. Angka sampajang ngesah tapi dia diterima. Yana tunasa Nabi ta maka salatnya tidak diangkat kecuali sejengkal dari kepalanya. Denenrek ko lagi. Itu bahayana. Jadi itu sampajange Pak Dena magampang. Iya ko asana sampajange kam iris samo. Berarti aku makai asa rokong 10 telu. Siaga baca Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, beresalam. 5 mi baca wajib. Ko sampajange. Jadi aku mas sampajangi yaitu wajib 5 mi bacana wajib 5. Kega Allahu Akbar takbiratul ihram. Fatihah disebutnya Fatihah di alhamdu. Alhamdulillah. Kemudian syahada si bawa salawat uku tahiyat. Tahiyat pacapurangnya. Beresallallahu atau iya mi 5 wajib uku sampajangi ku baca. Tatto mangoloko Ka'bah tania baca. Rokok tania baca, toko pole rokok tania baca. Sujud pangkau kemana mi rogaraka mani. Jadi ya tu wajib eko baca 5 mi. Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, beresallallahu atau. Ya nang katau ma pala iya 5 ta suruh ni masampajang. Kecuali dia pernah pala iya 5 ta suruh ni mate bawang. itu iya ko iya rodena pala ya Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, beresalang. Makundru to kan. Iya. Makanya ko to mas sampajang na dena mega ya pala iya benar. Allahu Akbar. Purairo ka doi tita. Iya ko deta pala ya juna ta baca. Sunnah mi itu. Sunnah. Iya ko deta baca de minta lolongan ngapalanna. Iya. Ke doi tita siaga tapala. Siaga tapala doi tita bu. Jadi na 10 tu apa doi tita. 10 pa. Napa ciri tapala? Engkau pa 10 telu de. Kira-kira aku de na ciri tapala. Nule 2. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu 1. Oh, maka memang enggak nulle 2 napa lah. Yang kedua inni wajjatu wajhiya lillazi atau ada yang pakai juga Allahumma ba'id baini ya memang. Maki iya tu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila dena puluk ko meraja. Dena puluk ko. Matangami masampajan Nabi tenang katau terlambat tama. Jadi pura dikata derek Nabi tapi dia pernah baca Fatihah. Nata langsung nyero Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Napa mameko? Na denang ka di Pak Guru kada baca yero. Yero sahabat mameko to. Maka remaja nak katau lelek bacaan ya to terlambat ya to. Iya, pura mak beresalan Nabi ta. Agana sa Nabi ta pas pura mak beresalan dena sikiri makai manil qail niga yaron na pawiro mamako iyolo pa namoli na alinga ngato nasa magi nang kau nak kapau-pau ni nak di Pak Guru makoron tapau-pau bawang makanya bita manil qail siapa yang mengotakan ikut tadi nakkan liman nakada saya ya Rasulullah agana sanabita sahabatku iya tun nak mu baca nasabari lawitai malaika no boleh lagi make daca tak itu nak mu baca napa nak kiri pe marewa lori pong Allah Ta'ala nailaw doang ako supaya itarima sampajam. Pas setelah itu Khalifah Abu Bakar dan Umar tidak pernah lagi meninggalkan kalimat Allahu Akbar kabir. Ina iyana sampaja toliro na Pak Bukar Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah pernah baca ini wajah tu, ya baca ini wallahumma ba'id baini. Makanya
Iya ro takut terlambat kibu, iya naro tak baca napa mak baca Fatihah. Akramani Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wasila. Napa tak curi ni mak? Cili doa kita itu. Cuma ini pasti sambung itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wasila. Ini wajatu. Makanya itu ini wajatu ke koyae. Allahu Akbar kabira dia kage runtuh. Eka makiro. Itu kuncinya. Jadi tisamu ya sange ibtitah. Ya sange ibtitah pak buka. Ya kongka gaga melo ita mai ibuka ijolo. Apa dia itu tama. Makanya doa ibtitah itu adalah doa pembuka. Aja to sinadeta baca. Aja bawan Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Tahu pas sampai kunru ya tuh. Asaka sunnah itu. Tapi ia kota palai rogi ki kodeta baca. Nah sawa iya tuh nas sikit dangi malaikat na catat. Jadi makan jalan ada tuh bacaan ya nero tak pakai roh. Tapi doa kita itu sunnah. Fatihah ini wajib. Maka dalalu iman tasapi. Iya kocit di misura muapala. Degaga surah muapala selain na Fatihah. Fatihah bawan na baca kedua. Fatihah pamulange wajib. Fatihah kedua mancaji sunnah. Fatihah na muala pangupu. Jadi baca ni alhamdulillah kedua. Iya lo pangupu ni kodega muapala lenge. Onro lomo na yasangi sampajang. Pak iya tu surah imunrina sampajang imunrina Fatihah ka sunnah mitanya wajib. Tapi angka tapi nah si di huruf tabaca lalan na korangnya koto mas sampajang 150 apalan. 150. Si di huruf. Makadani bawang alif lam mim. Siaga nih. Alif lam mim telu huruf. Berarti telur ratu apadatu 50 apalannya itu napai alif lam mim baca. Maka laki jolo bismillahirrahmanirrahim 10 serah huruf. 10 serah huruf nak kali 150. Jadi yana tu ampai maka dia komeki mega palatta koto mas sampajang palamperi bacaan. Tabace arua pulona ayat na perokok hais. Mega. Maka ibu. Deni apa lah? Magampang. Inna atayna tabaca ke 50. Na 100 na tu 50 ayat Katalu ayat inna atayna to. Tabacanya ke 50. Na sabawat itu yula-yula si de surah dalam solat. Wad diula gangka ke 10 sidi. Wad diula gangka ke 7 boleh. Kulu Allahu na kutu tagan rusu maka da kulu Allahu mi wapala iya to roh tagan rusu iya tabaca kata lupulo na paki rokok na makan na tuiga ya aja tame malah saulu aja mau taladai makan di mata tesi dapet itu kulu Allahu berasa di tagan rusu itu gitu. Tapi iya tuh kata mas sampajang mas tingkala palang dena wadi dena lapalang. Makanya itu namanya rukun kauli. Rokong berarti wajib kauli nalapakan lillah. Allahu Akbar. Pakai dulu tiba. Makoro aja akbar. Allahu Akbar. Di makanya itu pandai tapa pikir Imam Tasyafi toga, Imam Malik toga, Abu Hanifah toga, Ahmad bin Hanbal toga. Makanya sinin na tau mas sampajange, na dena kedo timunna, dena sesampajanna. Na iya makanya kaya Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dega, ukko milalangatin na. Dena cocok. Jadi nalapaka palillah, jadi mas sausau. Alhamdulillah. Pakai duit timutta. Yan to nakada nalapakan ngilila na sabak lapalang, natatongang ngilan roali na sabak pangkaukang, natattu iyati na sabak peringerang. Iya ro taluero napaya sa sampaja. Apa iya ko baca mi bawa tuda mi bawa Allah akbar kabirahumullah. Dena sampajang masik kiri mi sanna. Ya to si ko tuda mi bawa na pemaringerak de gaga baca tapak korok mi sanna.
Ya to si koroko suju dek to ga baca dek peringeran garak badan dia senang. Itu ini mani agame tajama. Iya ko sampaja telu lepak lila peringeran gerakan. Iya na tunang kata ya sampaja kunasa cica cuku cica cengan jaji tanya sampaja itu tapakkoro mia senang. Tapi makadai nabi tak tahu tapakkoro si jammi tapakkoro masarolat bi inanya mas sampaja sunnah sisa burakan. Tanya sikir ko sikiri kak nalepaka lillah. Iya rode tuda mi meringerang-ngerang lauri puang Allah Ta'ala ni ngerang-ngerang manang ya tasalana na nawanawaiwi kekurangan na agana komena sabari na takut masara nyawana macabe lauri puang iya na tiasa tapakkoro. Jadi akong kataw tama masige pa nasapa aliri na sanre-sanre maka paja-paja makona nawanawai do sana aja takalan kasi atu matindro. Wadi jaji ya ya palan na ini. Sabaya ko to masampaja den rule kala apa si jammi tu da makoro si saburakan ne jama de panule kala palan. Unrotan rena apalan itu tau si sumpungnya atinna si bapong Allah Ta'ala. Iya aja tak kadang kasih atu latin roh. Ang kasih atu pasapa aliri. Aja kama tau si cawe kan natinna hudurul kalbi macawe atinna lori puangik sehingga dibukakan rahasia-rahasia. Iya tu mega nak gurito matot tariolo. Pangolongan na toati at pijepuang. Iya tu napake. Makanya biasa kome mapamula tu biasa nagatan na pasana. Dia na tahangnya rumah kada supaya dia na tak ganggu na pangoloy atinna ya ko sibat tu nasat di napay na pamulay. Ia na riasa makadatan na ya mapamula po ng Allah Ta'ala. Iya. Na sabak de gaga paringaral yan ni ngarak rilene pun na masjid dibi atay na puang na pamulay. Aja na natawi ta suruh. Ini na tapakuban niro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Tilaw ni baraka na ya. Tapangol pakanjaki ang ulo tarampan na nyawana. Napa ito mangolo na rin po kalata nampi pamulay. Makakampag. Aja na nasanroy ta suro. Iya ro sanroy makalete tahu acca. Magina sa tahu acca. Apa tahu bodoh lo makutana. Itu makata iya tahu bodoh mi tu lo makutan sampai makan tahu acca. Jadi ini nah apalagi kau mas sampai sunat don raka na deje tasakame maka pada jokai pada dale pada di nako aja na tu mabela angka tahu pak si jokang si gandeng si di motor nak kaduai lau mameng pada papakinan remena pada tomena toto si gande topa si sana nak lempar ci dito lima gatta ci dito litak kajanna mi dena pada dale aja takada ya nanti ampai poda tahu maka dade pada sapa ko jama-jamang aja nasi matai si dia jama-jamang pada sapa ki maka do mak balu-balu bepa ka iya na malomo-lomo dale ku yana tu tapan nanunga namo mak balu baju aju teh mak balu aga aja na tarubai maka apa ga tau ni teh mak balu apang mak balu apa mana ci di kampung mak balu apang aja pada lele teh dale ta dena pada manang pa bu dena pada iya tu nak kena tau pandai teh agi mu pamulai mu madeceng aja lalu musalaiwi angka ya jamaah ko pa upodak iya na tu tapan nanungang. Awalna kan ka jaman na pade di maka mak balu bepe na madeceng. Sisan na madeceng mak balu motor. Na papisay mak balu bepe. Bangkero mati itu. Na sama magay wa itu na dale na pulok kwiro. Iya tatutu wa itu na sa baraki mati itu capana. Kenri melolo na dia na mati. Ayo po ko tabuka imataru ya tabuka mati ya pada ko kung kaba ilisari to panno ni bae lai cabut ni dinamoe maka da panno to ni mati matu ya tu maku itu ya na tu nakara to pandrite agi pun pamulai mu madecek ya tu mu pandanungang nasaba okku meti tu nataro wa itu dale po ngala taala nggih angka metu to mako tu pak mak balu-balu lada minen rek maka pak na balu tu tanana
Sini na tapakan po Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Makanya sitongan na kaya ro meraja eka manas sa sampajang. Ya kuya pabu kunci na yaro. Tau sahakangi sampajang ya jalalo tasalay. Ya ro bawang. Ya kung kataw makada ro tumalalin ro mo di kamu lolong ako di misang isa na sampajang tapulangi makada tanya gapi palolong akong kanabalang. Iya, Pak makati kataw bicara mako tu nasa ko di misang isa na sampajang makada ro bami tumbalalin ro. Maka di guru takalisinin retanya gapi palolong akong kanabalang. Iya. Iya. Do, tajamay. Iya kuya na naisa po ang Allah Ta'ala makadasiko metumi kemampuan na takku nisam. Iya, naisa makadala cundeki mako amitapan. Tega aja na tani. Yang pati tajamay. Apa angkat tu tahu ya ko din najamay tayo pa ya manasah. Biasa upaw. Makadekong ka kepala desa dia nakibua lapora manasah langsung ko itikang. Yo pokong kalapora mo nupe nang kamasala ang kamoy paresah. Yo poko degaga makumati sampajang. Iya na pura mo ijama ang kaya pangolongan. O kopi mato surimon rin ipodan nabita makana makwami tu kasi pakulan na atamu po. Ale na pamalingi syafaat. Yo poko din ijama makana na malaikat batami masaya dia kan napigaw. Ka makiro. Iyo poko ya tajamay. Iya ro bakuncin na. Namo magarepata magatoje te gataw makana sa paja na sa gaje to marepalo dara ito marepalo pasay marepalo galungi agame matapigaw koloki galungi aga tasapa makadadale ya koloki pasay aga tasapa dan sa dale to ya koloki madara aga tisapa na sa dale salah-salangi je tu kapa manang kasibu kumurusu idale enapo malupay malekwe dale namo nami gare Mastin na patuji jolo malekwe dale napa kalau masapa aja na dale musapa na pumalupe malekwe dale napa ngatoro dale ka po Allah Taala ali na malengi dale atanna masa iro dale lo musapa na pumalupe malekwe dale urus jolo malekwe dale napa kalau sapa supaya malumi muruntu iyo po kalau bawa mijo kadena sampaja si ganrusu yana sa palalu dale maga palalu dale pak si salah si bapak sapa dale padami ko palalu manu si bapak sapa manu si salah iya ko pasapa manu batay minola yan ade na runtu irewa iyo po ko palalu manu de kay ginola patusan dala na nasalay lari latu kon ro tapi poso madari dua minatik kana paja iya riasa palalu manu iya ko pasapa manu makanya jokana itu mega tu palalu dale pak bani teh de na papisawi si ganrusu moy patas si biasa makoa gala tu take sa plosi di deje ka lampu na motoro na si pangareng-areng tapi dita to ni gare de kan nasororang ya na melo na menre takanchi ni motoro na laong kosoki na lamala sarona iya de na baraka iya coba gare ini penting saya sampaikan ini ya tiasanya dale ma baraka dale ya pun na itongang iya karena masih kita alhamdulillah tapi syukur kimite masyarakat. Saya waktunya datang ke sini belum dipelapon. Iya, napai biasa ya jama lantai. Alhamdulillah luar biasa. Tajagai masih kita tarosi. Aja nila pasal lobang. Sabaya tu kupa masuk ke masjid. Ada pengen napong Allah Taala di sini. Ini ibu-ibu loki mabere jama. Sampajang pangkatotus tas mateng imakunrelo masjid. Iya kah? Nah saya tu makun rayo ko nakamarak na masampajang. Ang kami matuhan desa na. Makanya bita wanita itu lebih abdal kalau di rumahnya sholat. Kalau di rumahnya lebih abdal di dalam biliknya. Pilal kamarakna. Tapi angka sambungan na hadesa ketika wanitamu ingin ke masjid jangan kau larang. Nah, tapi ya rote matanya makun relo masigi de na baca capak na hadesa dan kabamania ro na bahas. Maka na makunre lebih makanja koki bolana. Yang kedua koki bolana lebih makanja koki kamarana. Gangka maniero. Padahal engkau persambungan lah. Ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Itu. Yang pai biasa makunre yede na lau masigi. Pak cidi mi masigi. Degaga lampu. Nama kaya ke penjahat. Yahudi mega. Arwanewe lagi. Terancam nyawanya kalau pergi sholat karena memang situasi tidak aman. Makanya wanita kalau sholat makanya koki bolana nasaba amangi bahkan lebih makanya koki kamarana pak dia gemitai makiro
Iya ko makoko apa bu ni game culiki. Di nagaga. Natelo masige mak berejama tapi lomi pasair ralla. Lomi mak jogging. Telijak ni. Nampak dia nalo masigi. Tapi dia to gaga ko dia to gaga. Koko mimero kampo kumakai ke pak jogging. Iya. Perlu sampaikan ya, loki rosi masigi. Magi makun raye nakadana bita sapna makun raye itu lebih masaro lebih kuimun riwi. Yang paling abdal sapnya wanita itu yang paling belakang. Makanya tu makun raye ko masambu sapil layolomi dia nara sambu lomonri. Ya to siaroanewe yang paling abdal itu pertama imonri na imangi pitu tahu. Setelah itu ashabul yamin sebelah kanan. Jadi itu sak pertama oko telu kalompo imonri na imangi pitu tahu itu yang istimewa. Tapi aja to si tabarani layolo ko dia namanya kabacata. Salah kamay imang itu ditakadami tanya makanya tuh biasa tahu mangkanja bacanok ko tahu mapahange tako batali jenne na imange ale na maju tolay ya ko tahu na palo no kurules ni baca imang itu lima kadami tanya itu kemudian berikutnya sabul yamin sebelah kanan. Tapi dia nawat dia ala standar dia rumah kedalau kana maneng ni. De. Iya mi ko masih jaki angka ya rejo tali seri. Aja nata kadai majani ya sebelah kiri de. Pertama lagi dihitung. Apa ya komelo ya lah dasar maka da kana maneng. Tisi sagi mang lo kurusumna. Naon ri kana mana tahu. Jadi itu padilah. Sab pertama, sab kedua untuk laki-laki. Ewat di masambu tengah wadi to masambu samping. Ya makiro kak dia nanti masalah katona pangewang itu. Tapi dia itu na termasuk berjamaah na reko angka makmum si jadi dinami monri. Ndak boleh. Jadi yang angka tahu masambu na jadi dinna degana simang itu tidak dihukumi berjamaah. Mas sampaja jadi dino ko tangana tahu egai. Tapani. Jadi yana tu ampai ko toy monri nak gilingi maka lagi dia nak agak tahu si bawang jadi dikumani tapatada ngilimat ta oko salengkana ta yolota supaya soro inang kata si bawang atau sapa imal masagenai napa tapala yolo aja tak yolo cidi nabukar ngi onro napa to tamokor. Iya. Maka itu aturan lah. Pada itu komeki misang ite maka masam paja perlu ye masam paja sunnah gi. Biasakan kata ko masigi masam paja. Ia curi maka ada masa paja loro, iya masa paja sunnah atau aga, tapatadang ngilimat tak, angkat to maka ada denawat di patadang, denawat di ngigis atau masam pajang, iko dito masam pajat to, sehingga ada yang biasa pakai isyarat, masememi, kada itu isyaratnya bahu, iya komat nakai bahu atau namenre berarti masam paja perlui, iya ko bahu abiona berarti masam paja sunnah. Ko pure tages tako menre berarti ho masam paja perlu ye. Tapi ya ko tages na de na kedo. To lima makko mi makko maka de to aga na pahang. Itu aja taganggui. Ya ko pure tages na de na kedo ammakko ki jolo tapakan jaki rampan na nyawata. Napa tapaki atita. Ya ko yakin maka masam paja perlu acoki. Ia ko yakin makan masam paja sunnah aja tacio. Mako amiro. Ia ko takko macoki na masam paja sunnah mi denan cigi masalah. Tapat taru ni sampajata lolongan i pasidekah. Apa itu sampajangnya telua adaan, qadaan, iadatan. Tuh adaan wattunnah, qadaan tanya wattunnah, iadatan mengulang. Lalu rupa ya kumakara ke usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman berarti wattunnah loro ita sempajang tapi ya kosara ina depa ta sempajang loro jadi meki mas sempajang loro tapi asara ni aja tak kada adaan akadaki qadaan jadi usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala.
Isanina paki memang sampai jam maghribi akadaki qadaan aja tak keadaan. Ia ko adaan pada waktunya, ia ko qadaan tanya waktuna. Maka dia bisa mak basara ustaz aya bicara gibani wakate mas sampai jam maghribi telun raka ko menis seujami pun Allahu akbar. Maka ni gampang. Ya ko dia mau patapu ya rumah kunrutongan ni. Iya. Kemudian yang ketiga adaan qadaan, yang ketiga iyadatan. Ya sang iyadatan mengulang. Puraki mas sampajaloro cadi di natako tapaang katau mak bereja mak sampajaloro na selesai ni nak mas sampaja wad dingi maci okur mas sampajang lay ulangi sampajatta ya nariasang iyadatan. Apa megay apalan na kato mak bereja mak daripada mas sampaja cadi di eloki maci pemang itu boleh. Namanya iyadatan. Atau puraki mas sampajang tacukuki yang pututa Allah dia nama rica ona waktu kumak jenne marako eloki pe mamak jenne na patau lagi pe masampajata ya tu dipake iyadatan. Itu tapahan ibu. Iya itu yang cuma makun raya upasangi si jana maceram maki upasangi di makun raya iya tu bahaya lada makun raya konadapi waktu na halangan barakna tamani loroi tate 12 liwat 5 menit mon roma sesak atau mon rima bisa peneh atau manasi na dia na saleja majamana tapasi tangana si di tapahalangan na dia pernah sampai jaloro na nadapi loroi ona sebelum haid tapi pas tengah satu dia haid maka setelah berhenti haid mesti taqadha salat tayr tolai bir na sabak tadapi sampajangin na dia tajamai na sabak macapaki. Jadi saya komatu pajaki halangan langsung tatolai sampai jaloro tayar qadaan nasabak tadapi tapi depa tajame ta halangan. Tapahan ibu? Iya. Pada itu misalnya pajani halangan loro natunda-tunda dia na dio asara manina dio mesti juga diqadha itu. Iya, tapi dia pada pura dia tuh, makanya mandi dulu, mandi wajib, baru kita sholat. Tapi kau pagi macarepa koloro, tapi tolimon rima matu-matu dia na dia, asara menina pura dia, mesti diganti nian dulu. Itu bahaya nama kunre. Makanya kau pagi langsung. Ini hati-hati bu ya, bu. Napahan ibu-ibu itu. Iya, apa angkat tuh? Pada itu makun reye. Ajak tak berhubungan si bapak sangat tak namo pajaki halangan narekode patapurat dia pacing aja tak kade pasi jama pi itu ya iya asabak makade hatta yathurna hingga dia suci. Engkau tahu tu bahayana bu ku berhubungan kita setelah berhenti haid tapi jarang bisa itu. Istilahnya jarang bisa sampai punya keturunan dari situ karena belum masa subur itu. Tapi ketika ada anak dari situ belum mandi wajib itu yang kena nanti penyakit kulit kata biasa repak-repak alilena itu dari situ. Itu bahayanya. Jadi mega tuh larangan-larangan bu denawat di berhubungan teko cakarudu karena itu pengaruh. Ya na cakarudu makun raya na tako berhubungan na tako monrodara yaitu maka itu anak nama tu mata nggak mau bicara mata nggak angkat tu anak-anak bu 5 tahun ni anak ni tahu tu 5 kadami amma apa lanro cakarudu yaitu ya nang anak 5 tahun ni atau 5 kadami amma apa lanro cakarudu yaitu iya iya dito gago ko ako tiha biasa ya ni suruh ka kada ustaz may de pa naman mabicara ustaz tadodongi tikui lalalan ro cakarudu ya tu pajai namo kompresor iwarugang ide to nak bicara lalu pak berumi iya ini kadang kala si jajangan meti ya tu iya itu penting saya wasiatkan makanya hati-hati bu. Makanya jenneki sebelum berhubungan. Iya.
Pada mia tu makun raya kau pubai pas sorongan, mak bali-bali tu wijaya pak, cia maturu. Biasa tu kau makak bila kain nasang, ketu lampu dia pada mati, lacak yo tengah, lacak jendela. Ane nasa tu ni, kakak ngajol lah kak ku, maya ka pas soron nah. Ya kau kanak tu dia namanya maturu, ya kau kai podangi mega bicaran, itu sebenarnya kuncinya. Ya dia tu ampai polokku itu di sitongan na malah ada pengaruh na tu bija-bija. Itu tidak mudah. Iya. Ini penting saya. Tapi maka dari labat ni ustaz. Akibat siki. Iyo pokoknya ni jaji tapak bayi ni bapak nak. Iya, iya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini sudah setengah 12 bu, karena duhur dekat. Kemudian saya minta tadi ada sambutan dari Pak Des atau Ibu Sekcam. Kenapa? Karena ini kesempatan masyarakat kita bertemu dengan pejabat. Upasangi, saya sebenarnya Pak Bu ini meminta ke Ketua MWC dari kemarin, dan mereka upala bangangi, maka kegiatan ini saya mengatakan ini adalah safari Isra Mi'raj. Jadi saya mengatakan jangan siapkan amplop untuk penceramah. Saya itu karena kami sebenarnya penggalangan dana Bu untuk pembangunan Istana Tahfizul Quran Nahdlatul Ulama. Jadi kita mau bangun lembaga yang untuk mengkader ulama. Dan itu baru tiang naik. Makanya saya bilang harus ada penggalangan dana. Jadi saya tadi kasih Ustaz Muhammad Tang itu ada kupon. Ada kupon wakaf itu selama 23 bulan. Angka kong kaki melo ma wakaf pak. Angka koro 20 sabu, 30 sabu 1 bulan. Iya, jadi 20.000 kah atau 30.000 ada di situ pilihannya. 20.000, 30, 50, 70 dan 100. Itu setiap bulan selama 23 bulan. Karena itu pembangunan Istana Tahfizul Quran. Di sana nanti pengkaderan ulama kita rencanakan. Tapi itu swadaya. Jadi bukan dana pemerintah, kita memang swadaya. Itu patung-patungan. Jadi siapa tahu ada yang mau berpartisipasi. Ke Ustaz Muhammad. Nanti dibikinkan grup itu yang masuk di situ. Jadi saya minta di masyarakat kita kalau ada yang mau berpartisipasi untuk berwakaf amal jariah, ya semoga bisa kita. Nauci di 2 tidak masalah. Iya. Karena di situ ada nomor HP-nya juga, nomor rekeningnya juga ada. Jadi nanti Ustaz Muhammad Tang yang membagikan dengan Ketua MWC. Jadi itu yang saya minta. Memang makanya saya bilang saya harus turun ke masyarakat untuk silaturahmi, kemudian meminta siapa tahu ada yang mau mewakafkan. Nah sabayaro tanah wakaf, tanah wakaf pakat tahu dari toko Sahid pangkajiannya itu. Kemudian kita bangun di situ untuk selain penghafal nanti di situ juga ada pengkajian ulama, pengkajian untuk ulama Kiai Muda. Itu kita rencanakan. Bahkan perguruan tinggi Pak Desa, insya Allah kami sudah digodok itu untuk persiapan di sana sekolah tinggi. Ilmu sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada semua panitia sudah memberi waktu bersilaturahmi pada siang hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.